Manipur thokliba chahi ani helaba irang asiga mari leinana Manipur chatuna Manipur miyamge pukning fathanaba amadi irang loisinaba hotnade haina Indian National Congress amadi Manipur Pradesh Congress Committee na kanna chaiba marakta Prime Minister Narendra Modi mathang thada Manipur da laklaba yai haina tongan ba pauki likhul singdagi phongna raklioza Prime Minister laktaba wafam sede Manipur Pradesh Congress Committee aduga Indian National Congress na phongdokpatana tana Manipur gi miyam sing Supen ada bagi kolawam lay bini, atu patungan ba incident kaya ada di itu condemn torapa wafam kaya maksud tinggal itu Manipur wafam sih tadi wangang bagi wafam bawa yaw dah bagi kan nama uzari bini itu amuk matang thada lak lebih yari bagi. Jadi lak pula kadernya mak kena Narendra Modi sih wah ya ini ada ga tasing ba Modi la lak tu itu hai ba sarga di lak oikong aku isi sum pian dah bagi hai bini kan masih warung noroi malam di Prime Minister ama werakanda ngasai hari do mana ngasi bauda malem gi leibak sing da satli basi kanadagi Delhi dagi won thoko matamda magi cover to kilometer ji kana tha yaw ni haidana adu 10 graba kilometer khara gi Manipur je hariba distance to yaudi haibagi parliament da kana MP kana ngang gi badu ai chumni jang koi wani da ngasi uda malem gi leba khuding makta satpa magi distance covered si yang kanda distance na tha yawgi ko distance yawge habani aduga a few miles kilometers haibatare 1000 ko sigi oiba Manipur adusu masagi oiba India gi manung da leiba leibak amada sahi ani conflict thokpa mihat mipun angang no bi ko malem gi international gi law gi Geneva convention gi chatna kanglon adagi human rights ki United Nations ki human rights ki chatna kanglon mayam singa sigi wang mada genocide activities mayam satharakpa si khangna ko mi sani ga humfu si gra balising humpu humdra mayum makai leitadana phibam amada akoina sumaina kamani hingan bi no hui phoba gaina saigi yawan ga leiba phibam si khangna laktabase masi madi no adurani aina ma lakani habse thasadi aduga mandi Manipur sima tora ignore to mali ko aduga laaga su aseng ba lakadore ba question ni anyway adubu lakpa matamda maki sapsana mana sum langjagi ba marana ma haiba tare maki citizen amagi manungda thoiba ko yawana misi mina mayam singa sida Manipuri miyam da langjagi ba mayam singa se mana kadai phogba kogi akogi apun bagi saktam masida kadai phu ngang dori bano hai basini adu natadana amuksu ana asokpada thum option ba habido adagi gi mai da gi hajin ba haiba gana khoi gi londa lari dana sigum mayam ma kano khoi gi tholakadra haibagi sing kan su adum akoi da phau da banate maram di past negligence mayam haiba tare ko adun inattentive oi mayam to bi sina maram aduna lakku matamda magi asauba kana matawra kana Manipur si magi healing process ama tawra kanda laagadi madu adum phayina khali ko aduna akoi yengsi naina si akoi Manipuri koi kupna adum yengminari ko aduna tawbutadi nungdi nuaite mana kana haise lakku su waiseno adu thazadi habaduni marandi hujik leiba piramsida lakti do aseng Modi di kan wehending adu suni thamni ji ko thagachari oja aduga Dr. Angomcha Bimol Akoijam na MP oirakpa chahi faba numit ki thorambo citizens historical responsibility haina thoram pangthokre oja thoram asi pangthokpada ikhogi Dr. MP Dr. Bimol na mahaki MP local area development fund dagi Red Cross da ambulance tare chu khosinakre aduga mana tongan ba wafam phongdokhibada lanjelak pasing masagi yumda hanjindri fawba irang loishille haiba yaroi haina phongdokiba aduga aina karigumba chief minister oi bataragadi Delhi gi chabi da chatlo haiba mahaki tongan bo fam sing phongdokirioja kari wafam thambini fazaba yam fazaba kenoni ko aduga yamna parliamentarian oiba yamna nongna thola ka ojabi mon haukiba kana sida hekara padagi di yamna fazaba performance adum ulya habisim di yai ko aduga amuksu jimak pawdi yauri sisu kana ba mani ko fazaba mani tawbudadi akoida kana lairibadi akoigi
ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯀꯩꯅꯣꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯎꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤꯀꯣ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯥꯗꯤ ꯂꯩꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯁ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯁꯥꯡꯂꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯍꯤ 60ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 1950ꯁꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯋꯥꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯅ ꯉꯥꯛꯇꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯝꯕꯀꯣ ꯆꯥꯎꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯊꯅ ꯆꯥꯎꯊꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯀꯣ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯁꯟ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁꯛꯂꯣꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯛꯇꯕꯀꯣ ꯋꯥꯍꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯦꯗꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯊꯣꯔꯛꯄꯗ ꯑꯋꯥꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯁ꯭ꯄꯤꯛꯁ ꯂꯥꯎꯗꯔ ꯗꯦꯟ ꯋꯥꯔꯗꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯇꯧꯊꯣꯔꯛꯄ ꯊꯕꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯋꯥꯍꯩꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯅꯧꯅ ꯀꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯉꯥꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯎꯠꯊꯣꯔꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯥꯖꯕꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯄꯥꯁ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯌꯥꯗ ꯃꯩ ꯍꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯊꯣꯔꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯅꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯟꯅꯤꯀꯣ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯊꯝꯒꯦꯀꯣ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯆꯥ 132 ꯍꯦꯟꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯟꯔꯣꯜꯃꯦꯟ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯍꯟꯍꯟꯈ꯭ꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯥꯏꯈꯠꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯆꯥ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗꯗꯤ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯟꯔꯣꯜꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯇꯥꯖꯤꯗ ꯁꯤꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯄꯣꯏꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯉꯥꯡꯗꯣꯏꯁꯦ ꯇꯧꯊꯣꯔꯛꯄꯅ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯗꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ CSOꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯐꯤꯌꯔꯁꯀ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤꯗꯣ April 5ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈ꯭रे 6-point agreement ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯈ꯭रे ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ it was committed to be implemented ꯀꯣ by the government of India ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯊꯝꯃꯦ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯊꯕꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯍꯥꯡꯗ꯭रे ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗ꯭रेꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯃꯌꯥꯝ amta fulfill tawdreko only peace process ka sumno wari sanabagi posi gatane hingala ise aduna siguma system tawdragadi akoida kano thajabadu wali habnida aduna confidence se phajana kana build up tawdabni aduna confidence building process se masidi am sincere oidoni haise aduga hojisi yo tha manuda detection deportation ki process se utkadabani maruina bangladesh tagi antuga Burma Myanmar rom dagi changjala illegal immigration se yam nungai pauni dana khoi maram ja khoi issue se maroina kun asin state of Burma dagi sanction liba immigrant mayam duna tholim ne masi da ko leader sing mayam wusal akanda sai indigenous fruit mayam matuk da lan tarim ne ba si khandu kani ya ja khushi nungai ba pau de khoi da leite ba luri di tha manung da tha du hen tok tri ba sini da ko tha du hen tok tri ba sini da kari tawrge sini kari report le gi si khabar na hari sini ba adu taraga di akoi da kai na tha du je na phajaba jaba sum khallaga tawgani haiba kano gi gi history oina koi da lai re ba khoi se aduna sigi committed oigida bani kana maina miyam gi kano khoi gi opinion ama khoi gi side gi smai laksha lakpa khoi gi kano se so ma ke gi hairang mata it should be responded immediately ko masi response to godo bane ba aduga once haido ki pose masi action taken jidi yam thuna masi to godo bane ha bani da adu akoi si ngang ba adum da thawona to do mayam sing ya kan da salary ba wari sing asigi ba value su direct ba do aduni da maramaduna aina hainingi ngangi bi sing si fazai hai bi sing si fazai action lobiu action du low jagadi miyam na thajar oi miyam na thajadragadi kano shanti gi ba posak si akoi lak wagani hai ba potu ne ba ta thamningi je ko aduna action ji hoi theng bana sai gi sugok tok da ba di
haidana better late than never tawbirapdo hojiksu kitang matam kara hentokpa hore haragasu thabakto saisida su aikoigi oiba kanu singchina people gi mu singchina su ko kana kana ba hai ba singa sidi marakta yamna remind tawba leidana issue singa se ko yamna senaba ma sangbani tahoning ba yam je delimitation gi issue du ho ya tawre manung di phummaga process se chatharamgani hayeng khongkong khongdo kana khangchong chong no delimitation je akoina population da base taw taw yaro ya taw matam da ko illegal mayam jina yomjalaga ko yi sit masing ji ka loibak ka sai gi mapandi la ko mi jing ji kana pai gi ne bu ko siom ga si na kana sensitive oina lauraga marakta pukha ka dong ne ba wan sia na gi ba je an hai gi bo nim de ki thama phadri bo gi khu marakta kai hai da bra tha pha hela kan dang laubra sigum se si jo hoi asoi bani hai ba tare ko ja hoi gi mu jing jina political party bu ro ambu bu ro CSO bu lai ri mayam singa sina si marak ta kana ba jing si di remindation pi bani kang di kai tawre kadai bu tawre se hangun chang ba hela kan hai bu na taw ko aduna masida amuk si haidi haidana adum tawduna ba hona ba phacha phacha ba su ngang le ba do madu Patia Nicolam Dagisu, Yam Pazagaraba, Portning as I illegal immigration. How you show Madu issue in a Pukalakanda, Kadai progress later, Kadai Bukai, people mean the Nakai Sacre, boundary no Karai the Sacre, as I committing Atanico, Yakana Yaki, but what Nataneva. High Mayam sing at the Miam, who's yellow, was in the Kadai boundary, Cabas, Yanning, by Yanning, there was a tolerant. Yanning, the Kani, Koni, have to do the Masai dictator junction, but not Yanning, Miangi, Palsina Carino, Mona, Haiji Carino, Alegi, Amuxu, another boundary is a cat, the Mitopsi, Sangan of the Shonga boundary later, Mito, Sangana, maintained over international boundary. Mayam lady, Nedra, Sigi, Minska later, Kaisi, Akuida, Kari and Ningico. Adana Tazida, Taboina, Tahoningi, Pazomayam say, Yana Pazo Pauni, Adana authority, Minister of Home Affairs, particularly Ko, Sagi, Tadokiba, Haidokiba, Karamayam say, Amasidi, Taboina Tahoningi, Havatari, Tadaway, to what Tori Harakan, the Nimiam, the Tazama Tamakanda, Amxu, Sagi, any Warichana Mukona, the concept with Kanabum, the Lakrico, Sitangico.